Gelişken at var ekan. Aka sattınız mı? Qancha bul? Satılbak deydi. Biroq moshina ekan, suluv ekan da. Jaratqanim jaratıptır da. Assalomu alaykum, hurmatli kanalımızın görücülері. Jalpı жылқы görmandары, саламатсыздарбы? Бүгін 2 август 2026 жыл Чүй облысы Сокулук жылқы базары. Тайларды билейчи, тайлар. Taylar qanchadan ekan? 85. Bir urg'achi bir erkak o'xshaydi. Ha, ikki o'tang urg'achi ekan, 85 ming so'mdan. Surib atadi. Ana mashina o'tib ketsin-chi. Yo'lga turib olib turdi amnaki. Taylardan, atlardan tartib ko'rsatasiz. Video like bosganni unutmanglar. Aka, assalomu alaykum. İki tayın bahasini aytib qo'ymaysizmi? Qara taylarni. 115 erkekleri mi? Online satasızmı? Ya. Şu yerden ne? Rahmat. 115 gün. Gelişken taylar ekan. 1,5 yaşlı takşı. Mana yerde var ekan, yerde. O, büyüktün qarang. Qancha chiqadi ekan boyu, bayke? Boy menin de uzun. Oşunda 1,67 min değil mi? 1,67 ekan, bir tuğanı olsun. 85? Esinden soraylıçı, qancha chiqadi bunun? 170 he? Sonuna ekan. Bahasını ayt bunun. 500 oldu. 500. Yaşıçı? 2 yaş. 2 yaş. Qayaqdan kelgan bular? Rusya. Rossiyskiy ya, Rostov-na-Donu. Bunaki. Sındı he? 500 deb so'rab atadi bozorda. Qarangizlar, alizroqdan ko'rsatayın. Qanchaga berib edingiz? Savdo qildi onan? Qanchaga cheyin chiqardi? 350 mingga cheyin berilibdi. Telefonni aytib qo'yasizmi? 0774 01 85 27. Bular bu mininlenmi? Yok. Üretililek. Ha, oldu. Mana. Öte 1,70 ekan boyu. Rostov deydi. Bu qancha oldu ha? 250. Aldınız mı? Bir ekan. 250 mingga olibdir mana. Sumduq sonu bir ekan. Yaxshi, anda dağı aldığını qarab ketavereli. Biri öyle. Öyle ekan. Bu qancha ekan bu? 250. 250. Bu qanday? Kuluk? Yaxshi-chi? Birasi ekan. 250 deydi. Kuluk deydi. Savdo qildinglarmi shuni? Bo'ldimi? Alarman. Oldu. Qanchaga cheyin chiqdi? Ayt. 210 deb beradi. 210 deb berdi. Ha. Online satasizmi? Satıyorum. Aytib qo'yaman. Balkim alam deganlar bo'lib qolsa-da shundaylar. 0503 05 09 23. Ha, rahmat. Bu taylar qanchadan ekan taylar? Esi yo'q bu. Buniki bor ekan, baykan. Qancha ekan bahasi? 100 ming. Erkek burg'achi ekan. 100 deydi. Buna tuğandar uşul yerda erkek tay bu. Char ekan. Yaşı qanday? 1 yaş ekan bunaki. Qanchaga berem deysiz bayke? Bahasini aytib qo'y. 100 da atam. 100 ming so'm so'rab otasiz, Mana. Nomeri qarangizlar. Dağı tushib berem deydi bunaki. Nomerni aytib qo'yingiz, telefon. Haydi özüm götür. 0708 935 936 bozorga kirib boratadi bunaki baykem. Chalib baylanishib olam deganlar bo'lsa, tushirib berem deydi. 100 ming dena. Tushirib beradi ekan, aql. 100 ming deydi. Bu Don Xabar degan YouTube kanalga chiqadi. Bu qancha ekan baytal bu beye bayke? 130 ming so'm. Boylu ekan bu dag'i. Manaki. Yaxshi. Qaysi kanal? Bizniki Don Xabar degan YouTube kanal. Yuringizda, jilqini da. Alaykum assalom. İşleriniz yaxshi. O'zingiz. Bozor qanday bo'ladi, bozor? Bozor yaxshi buyursa. Yaxshi. Qancha ekan bu tay? Bu tay 90 liradan. 90? Urg'achi. Urg'achi. Ha, urg'achi sindu deydi. 90 ming. So'rab otadi. Qanchaga berib edingiz? 86 ga bergan jo'qdim. 86 mingga berilibdi, ha? Buni aylantirib ko'rsatib qo'ying. 2 ming so'm Qo'shsa berasiz? tartishib otamiz. Ha, savdo bo'lib qolibdi, ha? Biroq Bunaki. Urg'achi? Urg'achi, sundu. Sindu deydi buni baykan. Yaxshi. Qos qanchada otasiz? Savdoңызды bersin baykan. Aha. Nolarni ko'raylik, tizib qo'yib turib baylab. Kimniki oldi ekan? Ular kimniki? Ha, assalomu alaykum. İşlerin yaxshi? O'zim dozimmi, o'zim dozim. Assalomu alaykum. Yaxshi. Жылқыдан бұл байтал тайларға да өте береді екен. Қаншадан сұрап отыр? Бардығыны? 110? 4 ай байланған. Байланған, семіздер 110 мың сомдан сұрап отыр.
Qaysi kanal oluyor? Don kabar деген. Жылкыда жүрүштө кыйын болуп атат туугандар. Номерди айтып койчу мен номерди. 772 0772 95 95 53 53 80. 80. Сemiz. Ha. Türünde. Жаштарычы, жаштар, Жаштар bir жаштан өткөндөр. Bir жаштан өткөн. Semiz. Erkekler. Erkekler, мына. Той ашка издегендер болсо кайрылыңыздар. Аха, рахмат. Болду. Бул жылкылар да бар экен, омалар. Кулунду бейлер бар экен. Ала канча болду ала? 95 deydi. 95 oldu. Sizdeki kança sizdeki? Bayke sizdeki kança? 105 deydi. 105 deydi. Buna beyler. Beyler sizdeki? Ne esi yok ekan bu? O beyler kimdiki Bayke? Bilmeysen. Beyler ne esi yok ekan? Bana жүрүңүздөр туган. Daha göreliçi kaç eken be? 200 deydi. Yaşıçı? 95 kaldı. Asıydı. 4 yaş. Yaxşı bir eken. A3 deydi ko. Tablosu A3. Tablo da yapam. Oy. Evet, gördünüzler mi? Жылкыда жүрүш кыйын да. Tabros. Mossebeti tartaya verip tablo olup kaldı bu jagı. Mına bir. Bir kaç eken? 280. 280 deydi. Mına. Gelişken bir ekeni. 280 bin soru var. Çanket. Stiki kança bayke? Bas. 90. Aytal mı? Tay. Ayga mo nomer 90. Yok aytsanlar болады online. Mail. O жақсы bir eken. Туғанда жүріңізден анда несе? Ya kolun kotar koyacağım bak. Мынаяқтан не болады? Сода болады. Özü kalk. Bayka Жаңағы ала бер. Bu tay қанша tay? 150 sürüyor. 150 мың сом сұрап жатыр. 150 мың сом. Ya bayka. Бұл Bitta aytib qo'ysin. қайсы ма о? Қанша екен? Bilmem basa. Şerikleri tamamlaşat. Çanket. Kaç eken bu tay? Bir evi? Bazı ayet koş bu bayge? 135. 135 bin. Bir. Bakma. Nah. Bulundu beyler var eken. Öp sokulukta. Жылкы bazarda. Ya. 173 oldu erkekliğine. 173 kaldı. Alıngan bağlarda görsetip koyatağız. Ötüp keteyince ama baytallar bir erkekleri bir var eken. Erkekleri kunanları var. Kaç eken bir? 55. 155. Aldınız mı? Satas mı? Kana? 155 değil. 155. Bakın taylar kaçtan taylar? Evet bakın telefon şöyle şu attırıyorum. Mişet etmeyin. Assalamu alaikum. Aa, kandayız? Kançadan bul? Evet. 70 total. 70 mi? Orada turbaydı mı lan sen? Kulunda. Yine satılıp etti mi? Bıyılkı mı? Bıyılkı kulun değil. Buna. Kulun. Bıyılkı kulun. Yaşı gene? Son kulunda. Şu an kulunda 70. 70. Bakın telefon ait bana zamanda. Neler yok ha? Bak erkek tay eken bu yılkı da 70 bin deydi. Жылкы bazardan pony mi ne bu? Pony ki. Kança aygır? 80. Ana. Pony. 80 bin deydi. Pony çıkıp kaldırdı. Kançaga soda oldu Tuğan? Soda oldu? Bolalek. Bu çoğun ele hoş gerek yaş. Biz gelmiş. Mınaki kulundu be. Gelişken be gene. Kulunun aranızda neyim atkan ne? Maşallah son. Bir kança ki bayke? 300 bin deydi. Dostlar. Öte gelişken be eken bir. Numerini alıp vereyim ki. Numer aytas mı? Yok ha? Erkek gene kulunu. Erkek kulunu. Kaçıncı kulunu? Rahmat. İkinci kulunu eken. Numer aytıp koysanız bolmak balkim. Online. Beyler kaçtan Tuğan? 170 var. He. 240 var. 170 bin somdan 240 bin somga çeyin.
Жақсы екен. Бейлер чоң екен, е? Мына, бейлер чоң дейді. Көрініп тұрады туғандар. Бұлар қаяқтың бейлері? Базардықы ба? Жақсы. Саудаңар дөрсін. Базар жақсы ба? Шүгір. Туғандар еме аттардан да тартып көрсетейлі. Аттардан. Бейлер көп екен, шынындачы. Бүгін бейлер көп кіріп тұр. Үйір бейлер тұрады. Бұлындары жоқ бұрық. Кімдікі екен бұлар? О, сары бе, сары торып. Сода олатады, кешке өрақ ба. Бе, қанша екен бе? Сатылды ба? Байке, сатылды ба? Қанша болды? 155? Мына байкем сатыпты 155. Рахмат. 155 мың сомға сатыптыр. Мынандай сары бе, сары торы. Мына ақшалар саналы атар. 155 мың. Аттар жоқ қой, аттар. Минге аттар көрінбейді қой. Артар туға. Қайсын сартай? Моға ат қой? Қараны. Bir еле сіздікі бар екен да байке. Қандай істен соны? 2 жаш. 2 жаш. Жаштыр бай бе? Қанша сұрып атасыз? Bunu 200 мың сұрып. 200 мың сұрып атасыз. Базар қанша беріп атады аларман? Алармандар, короче, 175. 175 беріп атады, Бербей атады. Бербей атасыз. Өзіңіздікі, қол бала? Өзімдікі, қол бала. Жақсы. Мына. Енесі келеген бе. Чоң. Енесі чоң бе? Атасыдағы чоң. Чоң дейді. Қаяқтың жылқысы ошонда? О, Қарабалтада. Қарабалтан. Негізі Қарабалтаныкі чоң болады, Мына, жақынырақтан көрсетейін еме. Қарабалтаныкі екен. Телефон айтып, интернеттен сатасыз ба, же базардан ба? Айтера сен. Айтса болады екен. Бірақ сода болып атады, ұқсайды ба екен? Сода болып атады. Сатылып кетсе чанан. Емі сатылып кетті. Анда айтып қойыңыз, бәлкім өтпей қалса. 0503 17 17 19 19 66. 66. Рахмат байке. 2 жаш дедіңіз бе? 2 жаш екен. Жақсы. Ана құлынды бе бар екен. Құлынды бе. Аваман сұраңызшы. Ава, ассаламалейкум. Қандайсыз? Бұл доңқа бар деген. Қанша бе құлынды бе байке? 250 мың сом сұрап атады. Бе жаш екен, келішкен. Чоқ. Құлын еркек бір қачу? Еркек. Қаншаншы құлыны? Екінші құлын екен байкем. 250 мың сом сұрап атады. Рахмат ава. Қаншаға бербедіңіз? 215 мыңға берілбетті. Бұл саны жош. Сасы минги дағы екен. Саса да болады екен мына. Желінен тарт дегендерге мына. Желі де мықты. Мықты екен. Онлайн сатасыз ба, телефон айтып? Жоқ, мақ. Онлайн сатылды. Мына аттар. Минг аттар аз. Шындай. Мұны сода қылып атады. Бастырып көр деп. Мына миніп нары бері бастырып атады. Тақазы жоқ екен да бірақ. Тақалу емес екен. Тақасы жоқ екен. Ат қанша екен? Байке, ат қанша бұл ат? Қанша? Кетті, сатылды. Сатылды ба? Қаншаға кетті сыр болмады байке? Айтылды ма? Канал бұл? Оба? Иә, 155-ке. Бұйырысын алғанға сатқанға. 155-ке кетіптір мұна. Көрермандар көріп атады. Алынған ба, 2 жаш. Рахмат байке. 2 жаш 155-ке сатылды деді. Достар, ондай тайлар бар екен кішінек. Компот, натурал. Ассаламалейкум. Жүрөбіз байке. Қанша екен бұл тай? Тай. Келішкен тай ғой, Оңаланда тап қой. Бағасын айтып қойыңыз, бағасын. Бағасы 100 мың сом, Бола тұрған 100-ке бересіз. Бұрғач еркек бе? Еркек тай. 100-ке береді екен. Жақсы. Рахмат байке. Ошо сатылды 155-ке. Шуменен видеоны жыйынтытайбыз туғандар. Сақ саламаттап тұрыңыздар. Мына акчалар саналып атат. Уй базарлар тартып киргиздик. Кирип көрүңүздөр. 077 388 350 реклама үчүн номерлер.